Esenler misiniz, sağlar mısınız? Inspektor iş pişmak Şalı'da. Tashqi kıyafeti big motor. Даже kuldan yasalganga o'xshamagan da. Qarali, narsa bilan keltirdilar ular menga. Asosini bulur için soğan kubulurga deyişler mi? Korallinarımdagi burush gul qop-qora. Men bu burush orqasida ham uytin sezmayman. Motorim uch pushmoqni o'xshab o'tirasanmi? Mana men gul yuvishdan bitdim satib. Men butun burnim yuvib yuvish. Ya sen iş pişmakını pişiresin ya iş pişmaksını pişire. İş pişmakının Şalı boyunca şirattaki çıkarılışın ötkərəmiz en iyi bilen. Belki bu ideal iş pişmaktır. Berengi pişirdi şitmenen ahırsı. Biraz şii berengi baraya. Bu kişkenele bizning rizikni hurlav tugul. Esenler misiniz, sağlar mısınız? Inspektor iş pişmak Şalı'da. Indi көп жерде tekşirdim iş pişmaklarını. Qozanlıqında, Мәскәүнекінде, indi mine avtoqalağa da şirat жетті. Мында түрлі категориядағы іш пішмақларын текшірәшәкбіз. Ресторанда сатыла тұрғандарында, кибет нәккеләрендә. Менә Шалы икмәге дип аталайды бу кибет, ләкин ул хәзер бәйрәм дип атала. Аның іш пішмағында текшірәшәкбіз һәм әйләгез шушы тапшыруны башлыйбыз. Инспектор іш пішмақ атлы Шалы буйлап һәм килдек. Без ике дигән ресторанга. Тышкы кыяфәтенә килгәндә, идеаль менән шушы бөрелеше, белмим. Моның кадәр тырпайып тора күрәсезме? Бие итеп. Тышкы кыяфәтенә һәм менә тавык бодай ашый торган, тавык ашый торган бодайга салып алып килделәр. Мондый хикмәтле подача. Аның әле күрәсезме? Янчилгән тәлинкәсе дә аның гарәпи булмаган шау бит инде. Tashqi kıyafeti big motor. Даже kuldan yasalganga o'xshamagan da. Әйе. Qarali, narsa bilan keltirdilar ular menga. Бу әйтәм бит тавык бодайы. Мин әби бәрәңге кушып һәм шушы бодай белән әзерлиләр ди тавыкка ашарга. Bular tigi tavuqqa keltirgan kez. Yo'q, Әлфин апа бер дә үзегезне тавык дип нитә күрмәгез. Qaynar. Кайнармы? Булай. О, шул кадәр йомшак ачыла. Камыры бик юка сизелеп тора. Менә күрәсезме, шулпалы ялтырап тора. Бу аның шулпасы. Чөнки кайбер іш пішмаклар, менә минем алганым бар, алар куп-коры була. Әйе, сочный булырга тиеш. Сочный булыр өчен суган күп булырга тиеш, шулай бит? Менә бит ите күп салганнар аны әйбәт. Күп жәлләмәгәннәр. Әйе. Камырда була әйбәт күренә. Әйбәт шикелле, әйе. Әлфин апа. Тәмле. Әйе. Бик тәмле. Мин дә әйтәм бит. Бик тәмле. Суы май хисабына түгел, суган су ахрысы бу. Ул кая майы түгел. Тәмле. Менә мин иң яратмаганым ул фарш кушылган іш пішмак. Ул дөрес түгел. Менә миңа кемдер әйткәне бар, юк, миңа фарш белән ашый. Мен әйтәм, чын татар іш пішмагы ул фарш белән булырга тиеш түгел. Ул туралган булырга тиеш. Итеп пешкән. Пешкән, барысы пешкән. Әлфин апа, үзегез пешерергә яратасызмы іш пішмак? Pişirge, tigi min ufakta pişirge usta kişi түгел, но pişirem. Barabir balalar. Men pişirgen iş pişmakni yaratalar. Әйме. Әйе, yaratalar. Siz нәрсә саласыз аңа? Нинди ит? Нәрсә ите? Мен гадәттә барабir tigi сыер ите белән әзгенә каз ите или үрдәк ите, әзгенә салам, әзгенә tigi. Тәм кертер өчен. Тәм кертер өчен генә мен 2 иттән ясыйм, 2 төрле иттән ясыйм. Алай тәмлерәк чыккан кебек. Әлфин апа, бу іш пішмакка ничә әле куясыз? Бишлеме? Менә мин озонлыкны алганым, озонлыкы анда бишә беләсең, ит урынына хрящ салганнар, хрящ. Аны чәйнисең, чәйнәп булмый. Монсы әйбәт, монсы бик вакытлыча туралган, шуңа күрә бик яхшы чәйнәлә. Төрле җирләрдә үз пешмак ашап караганым булды. Казанда, хәтта Казанда чәй йортында булдым, әйме. Тагын инде рестораннарында булдым, Ширәм дигән ресторанда. Идеаль үз пешмак тапканым юк. Бүтән үз пешмаклар белән чагыштырганда бу минемчә әлегә иң яхшы пешмак. Restoranda getirdiler şek diyen kokteyl. Hazır şunысы kızık, bu marketing kına mı iken? Elle şundan da teminde şek temi var mı iken? Plomбир temi var. Nedir bal? Şek bulaş bittiğinde ol. Bal temi bulurga tiyiş diyen söz. No, tege kabulga bu şek deyip beytirlik tügül indi. No, гадәти kokteyl şekilli. Inspektor iş pişmak Şalı буйлап атлауын devam ettim. Şirattагы объект менә жар свежар дип атала торган пекарня 24 сәгать эшли тәүлегенә. Хәтерләү буенча іш пішмаклар әйбәт шикелле иде. Хәзер карыйбыз, бозылдылар микән, алар юк микән?
Mine aldım. Hozir ishig'amiz. Aldım 2-3 pishmoq говядина bilan, sıyır eti bilan, ham tag'in 2-3 pishmoq tovuq bilan, ham ostroy deyilgan. Mana meni bunday ostroylarni hali o'xshagan yo'q. Bu kassirdan so'radim, men aytam, "Shundan da ostroymisan?" Yo'q, yo'q, qadar ostroy tugul. Shunga ko'ra mana bu mening uchun yangilik. Shular ostroy degan 3 pishmoq hozir boram. Sizga tanish bo'lgan Dina bilan hozir boramizda, ovoz aytamiz, degustatsiya o'tkazamiz. Sholining 3 pishmoqlari kelib jetdi Dinaga. Dina siz bek yaxshi bilasiz, intervyusin qo'radingiz. Shunday tartib degandan o'tirasan, real o'rnak xotin tartib qilasiz. Kelib jetdi 3 pishmoq. Boshda birinchisining partiyasini degustatsiyasi biz Dina misini aytdim. 2 turlisi bor. Birisi sıyır eti bilan, ikkinchisi ol tovuq eti bilan, lekin ostroy. Men qaysisining narsa ekanligini bilmayman, shunga ko'ra bu naugat bo'lacak. Tashqi qiyofati nechigrak senlar? Sening navani xatri suyladingmi? Temli pishirgan deb. Navani temli pishiram. No, estetikasi yo'q. Shunga. Namanda motor ittirib shimitilgan bit olaymi? Davani alaytirib shimita bilmay. Kstati, menda pishirganda alaytirib motor ittirib yosiy olmayman. Men вообще qomir bilan ishlay olmayman, masalan, deylik. Men hozir qomirni olamda, endi ishin o'zim yosayman, nachinkisin. Bitamni bo'lib chiqa. Qiziq. И дешевле. Aya. Ну, tashqi qiyofatidan ishlaydi. Bishli motor. Tusida bit motor. Begaybat pishgan. Yo'q. Endi olsangiz Ovozib qo'yamiz. Tin. Bik свежий bu. Ishi sochnaymi? Shunisi menga o'sha. Bu sıyır eti bu gay. Bilmiyorum. İtine kadar var biz itmenim. Nachinkisi bik ko'p. Men beramkisilar. İçide begaybat solganlar, jellamaganlar. Qara bu ostroy tugulmikan. Öyle tavuk. Bu anlamıyorum. Tavuk mu ekan? Yo'q, bu tavuk değil bu oyunlar. Şunu sıyır eti mi? Sıyır eti bo'ladi. Tusuna qoraymi men? Sıyır eti. Tavuk bunday bo'lmaydi. Men bit qolgan 3 pishmoqlarini tekshirdim. Buldum şey yurtunda. Şey yurtda o turistlar eng ko'p yurib turgan o'rin. Buldum Lakonka degan kafeteriyada, u вообще Qozondagi eng burungi kafeteriyalarning birisi sanaladi. 30-yillarda barliqqa kelganida. Lekin birisinde de temli 3 pishmoq topa olmadim. Eli şiremde mine taptım. Neçe so'mdan 450 so'mlik 3 pishmoq, g'abla 3 pishmoq mene şunun şekilli 400 so'm turaydı. Men ansı temliydi. Ну, anlaşılan beyesi de var, evet. Onda neydi, kuş iti koşulgan, qoz iti misin, o'rdak itimi? Yansa evet. Ну, mene kibitda sotilaturgan voy yaxshisin, temlisini topa olmadim. Mene bunisi menga o'sha jarni bik no'shi. Кстати, burishini aybat so'lganlar. Shunga ko'ra, qamiyam bu. Ostroy. Tegisini esin ishim bitirgan o'rani ketirib turuv o'sha. Noktamda. Ko'chamiz ikkinchi 3 pishmoqqa. Mana Dina bilan birinchi 3 pishmoqqa necha qo'yasan Dina? Necha baldan? 5 baldan. Tashqi qiyofatini temini deymi? Noktamda motor. Так, mana bu ikkinchi 3 pishmoq, aymi? Namazisi meniki. Загорелый. Qizarib pishgani. Qara, biz birinchi 3 pishmoqni biz tek bilmadik. U elle sıyır eti bilan edi, elle u ostroy tovuq eti bilan. Biz ikkinchi 3 pishmoqqa Dina boshqa tashqi qiyofatimdan. Tashqi qiyofati тоже motor. Lekin men bilasan narsasi shekillanadi. Mana bundan og'ib chiqqani. Mana ko'rsatilyapti. Вот меня shuni aytasizda. Мне кажется, это из-за того, что они такие сочные. Şöyle bilirsin. Lekin tigisinin moy solganlar belki hamda. Lekin tigisinin menamda butunlay teshigi yo'q edi. Mena teshigi yo'q edi. U menamda splashnoy deymi? Hatırlaysizmi? Nishatir lekin bunusunda qoldirga bo'lganlar teshik. Ayırması bo'lsinga. Чтобы знать, какая, да, qaysi tovuq bilan, qaysi sıyır eti bilan. Shunga ko'ra. Osti kiymagan, osti bo'lay, asining birasini aytgan shulpasi olib chiqqanda. Shulpasi, ya. Noya, qaraymiz. Ayda. Tintin. Namsi osti. Ne? Sen barib ketmadingmi? Namusi tovuqlarga tegish bo'lgan. Ha. Tusi bo'yicha. Men itine qadar barib ketmadim. No, osti ekanini anglashlar. U osti narsa hisoblanadi. Bo'lish orqasidan mumkin. Namusi, Yaratasizmi? Yaratam. Qoralinarimdagi bo'lish gul qop-qora. Oy, men xatirlayman, ortiq bo'lishlar bir o'shalsam, men qishdan boshlaydi. Men jo'g'itimda. Shunga suyuna o'zimiz oshab o'tiramiz o'zimiz.
Өзебез ижог, өзебез кыштына біз деп отырабыз, өзебез сүйне. Иті көбейме? Мына. Қой вақыт була. Я береңсіз нық ірі булаймы, я нық вақ. Амада бүтін нәрсе орысша в меру, орташа. Мен бұл бұрыш арқасында үйтін сезмем. Шо? Тәмі сезілмеймі. Гүл бұрыш. Келешен сен біле. Но мен екінші тапқыр алмасын. Мене жоқ. Гүл тілім яна. Аны нәрсе шығаралады, шонда острайым, реально менің де тілім яна қазір. Бейгерек қуаты солғандар. Мен де өне гүл көбейттіріп солайым, но мұнда прям әкемет. Білмеймін, маңдай бұрыш бұл қадар көп салынған үш пішмақтың бірінші күн ашым әлі. Мен де көргенім ойым. Матурым үш пішмақтың аша бітіресің ме? Иреме қалдырам. Біздің аша бітірмеген әйбіріні Ирем ашай безотходное производство. Менің қатын жоқ, шыңа көрі мен өзіме аша бітірге тұры келі. Дина, инделеп нәтиже келебіз қам неше әлі қоябыз бұл үш пішмаққа? Ныңға ор сұрау. Не бұрышы бүтін әйбіріні бұза. 2 білен 3 арасында мына ұлап отырам емен. Шылайық мұны? Өзі матур емен, начинкасы да бек көп. Но иті тәмі сезілмей, бәрәңгісі де сезілмей. Из-за внешнего вида ғана шул үшлі деп әйтіп қойырға бола, и плюс то, что сочный. Демек үшлі? Үшлі. Сен нәрсе деп ойлайсың? Мен дүрті қояр едім. Мені біріншіден, білесің нәрсеге дүрті қоям, әне үшін бекші түгіл. Біріншіден әйе бұрыш бүтін нәрсеге. Мен гіл юғышланы біттім, кстати. Мен бүтін бұрыным юп юғыш. Шул бұрыш арқасынан екен? Піштім міне. Пішіре тұрған үш пішмақ болып шықты бұл. Сен үш пішмақтың пішіресің, үш пішмақ сені пішіре. Біріншіден шул, екіншіден міне барбір міне тышқы қияфеті ағып шықты. Мен бір тапқыр бәсін ішке садым. Фарш и бәрәңгісін тоже теркадан ясадым мен. И получилась такая вот каша, получилась натуральное имя. И ты знаешь, это так интересно было кушать, на самом деле, тоже неплохо. Если картошка тоже как бы в таком виде. Ну, аны пішіруем үш пішмақ деп атама, бір қарағанда еме, ел, сен үйде пішіресің, егерде сен кебетте халыққа шығарасың, бұл үш пішмақ бұларға тиеш. Шан күрі мен дүртлі қоям, Дина сен нешелі қоям дейді? Үшлі қоям. Міне шул, лекен инспектор үш пішмақ мұның білән түгеленмей, біз көшәбіз шираттағы үш пішмаққа, һәм шираттағы шалы кіршісі білән. Міне инспектор үш пішмақның шалы бойынша шираттағы шығарылышын өткерәбіз әне білән. Менің әне ең тәләпшен критик көмәкмешілі. И әне етейді шалы икмәгіне барабыз дей. Шалы икмәгі ол енді шалы шахарының легендасы. Біздің бала шақ шының білән өтті. Ләкин білесіз ме, келдік шалы икмәгі деген кебетке, һәм әйде бұлай бұрылыға әлі һәм қарағыз ол нәрсеге әйленген. Ол әйленген бәйрәм деген кебетке. Аны ялғышмасан башқұрттар сатып алған шалы икмәген һәм әйлендірген бәйрәмге. Шыңа күрә қазір қарайбыз бәйрәмнің үш пішмағын тәмлі екен, жоқ ма екен. Шулай міне шалы икмәгенең үш пішмақтарына дегустация жасарға келдік, әне білән. Қазір қарайбыз тәмлі ме екен, жоқ ма екен, аларның үш пішмақтары. Пресный тесто білән деп жазылған еді. Міне кофе да алдық. Һәм екі міне шышындай. Күттен үш пішмақ. Әне қара тышқы қияфеті нешігірек сен бұл үш пішмақтың? Яқшы үрілген ме? Бұлай түсі матур. Түсі матур, ей ме? Әйе. Ашау тілеуі ойан айында, ей ме? Бұлай сеніңше үрілген мүсің? Сен де шылай үресің ме ғадетте? Или бұл башқаша ма біраз? Yok, ne sımak әйе. Сенің сыман, ей ме? Әйе. Сені кім үш пішмақ бұлай үрерге үйретті өзіңді? Әне. Әне? Әйе. Тышқы қияфетіне әне бешлік қоям. Тышқы қияфетіне мен де шылайық бешлік қоям. Бәлкі жылтырақ керек болғандар. Бұл біраз салқын шақырысы. Сен елі бұлай да ярай ма? Жылтық ма біраз? Мұнамда микроволновка бар, қазір барып жылытамыз. Ите көп. Нешігірек ите дұрыс туралған ма, или фарш ма? Мұнда фарш. Фарш, ей ме? Фарш, әйе. Фарш бұларға тиіш түгіл бетінде шын үш пішмақта, ей ме? Жоқ? Постоянно, когда бітінжекте, все равно фарш салады. Бәрәңгі юмшақ? Юмшақ ма? Пішкен ме бәрәңгі? Ши түгіл ме? Жоқ. Тузайбет тоже. Ите главный нешік? Фарш қына ма? Фарш, ей ме? Қазір мен қауып қарайын үш пішмақны. Енді түрлі жерде ашаған бар. Қазаның да әлі ресторандарында, кебетлерінде, ләкин идеал үш пішмақ таба алмадым. Бәлки бұл идеал үш пішмақты. Қалбімде эталон үш пішмақ бұл
Әни пішірген іш пішмақ шыла бит. Ну, бұл әни іш пішмағына ұшамаған. Ну, нәрседер жетмей шеккелі. Енедер бір кітірдеп тұрғанай бір сезем. Бәрәңгі пішіп жетмеген ақысы, біраз ши бәрәңгі барайы. Ну, ит мындай бұларға түйішті өр іш пішмақта. Әне етемлі дүйіп тұрасың саламайса. Насыл мен қошмайсың фарш іш пішмақта. Андай кече түрлі уже домашний битінде все равно пішмақ. Ну, мен бұл іш пішмаққа бір 4-5 минусын қояр едім. Сен шәдің қоясың? Ну, дұртны қояр. Сенде дүр? Жарсы жарны қына жетмей бұл. Инспектор тапшыуын міне шылай ғаләти болмаған рәуішті тәмамлы. Әне біле міне құшақлашып барабыз. Үш пішмақы бейгік тәмлі болмаса да ризық турында нашар сөйлерге ярамаймы, но аны бетінде шушы ризықны пішірген кішілер ғайыплі. Бүтін кіші бетінде бір түрлі продукттардан әзірлі. Яғни шылай бет. Иті шолық, бәрәңгісі шолық кішілер бұзы аның бүтін тәмі. Шуңа күрә бұл хишкенелі біздің ризықны құрлау түгіл, ризықны пішірген кішілерге біраз критика білдіру, тәнқид білдіру. Ләкин білесізме, біз бит әни білән башладық яңа бір тапшыру, һәм менә шунда сіз күрәчәксез әни пішірген ризықның һәм гомумән татар ризығының нинди булырга тиешлеген. Әни синең нинди теләкләр бар тамашачыларга нәрсә телисең? Ну, кибетләрдә бик әйбәт пешермиләр. Ну, пешерәләр инде, ну, үзенчә инде. Барыбер сораган, ну, домашний ризыгы тәмлерәк. Әйе. Яшәсен үй ризыгы. Шуның белән инспектор эш пешмәк шалада сезнең белән сау булаша. Пока-пока. Сау буласыз.